Day 2 of national seminar niya. Dipa, morning. So hi ka poster niya. Midang point din tar siya. Kita evaluator ho no kala kan teacher te. So din so ate minon so dang lo explain do na kan lo defend do na ni. So tin vel so voina kan hun man dan turo niya. 9:30 to 11:30 vel sing. Di hian hun kan mang do na. So nin sumi zo so nin midang in anti vere do. Ani sa following tiyo na sila me. How's the preparation going? Dipa, this is your poster, no? Yes, please explain. Please. Speak loudly, speak loudly. This is for my YouTube vlog. For my YouTube vlog. Yeah, so you're gonna appear on my YouTube channel. Serious? No, I don't speak loudly. Okay, it's okay. I have to prepare. Okay, all the best. Please explain your slide. Now this is a video. Please explain. Please explain. Come on. How will you explain? Good morning, sir. Topic for my and then. Okay. Thank you. Tun from national seminar ke mai na poster presentation ka pek takachu investigation of pharmacognostic and phytochemical parameters of Acacia pennata L wild leaves. Ti ani hemi ka inform project ania ka gai chu sar Anshul Shakya anita ti chonin ke man poster presentation dang pani ka siam le a chu herbal nutraceuticals, are they always safe? The review article mangin hemi review article ka zia ka reference vel to na ka edit meka chuanin chumi chu kanau te I moi le rachi in present duangem ka tia o antia chuan ka siam sak ve ka poster jong ka present tira chuan adolea pharmaceutical adulteration in herbal products, myth or fact tinile a hemi po hi kanau te tho in present duangem in 2m, are you interested ka tia o antia chu ka present tile a chuanin a totalin poster presentation pathum tuntrumatan ka siam ang ani chu thalaka in huang hianin hemi ka poster presentation chunia thate kan han lak pui ve kan din pui ve a kiti ka din pui lai hianin evaluator kan teacher kha ron kala min explain tira zona te mi ron zot vela keini hianin chomhalama kan zowa in 9:30 to 11:30 chunin di hian chonhulama in hnuailama kan in son thla heidar som pani atanga dar khat le chan vevel thleng anin ka hria ti hian mi chi sang in poster an din puya ti chon zona te kan in zot kola thil thar tam tak ka shiat bel boka ke pon kan tangkai puin kan hlok pui hle in ka hria a hi kanau te pani moi le rachi te an ni a chon aka article zi lai mek hi nge han present lo ringot khachu ka wi ve sia chuwang chuanin mi chi sang kan zot kola in present duangem kan tia an du lo zela ani pani khen in du e ano ti hlo me ya chuanin an poster de khi thadewin kan siam saka ti chuanin zo na po ke ai po in an dongun de zo kani an topic hi interesting ve thokhat aniang tuna thala kan hu khi kan mem supreme mem ina a evaluate lai ni a an chang tha thei khop me ti chuanin a dol le henina poimo ber lunch mo telo nom theila ngek meni donon ngek boka chuan adol le henin ganau te dang tho panhe anni po khianin pharmaceutical adulteration of herbal products kha han duan chak miawa khami kha kan siam saka an present bok ani ti chuanin hemi muang hianin ka team te ani chu keile ka hote ka pol te tuna selfie dang le de hlekin o angle kha adang le sheta an fel hlom ani an taima bok an fel bok tu ni de mai chuanin keile ka thum te an ti don nge he zampui salami le bethela ania chuanin khi zampui ki phd ti line ya bar jong hi chu mi zo heta em farm zir like ania ti chuanin hemi hi valedictory sermon anti anilo valedictory sermon te kati closing ceremony niang chu ti hanin seminar hall kan lut khom le veka chuanin best poster le best oral presentation te an sema ke chong ka dong ve lem lowa rupui thawe hemi hi kan dong thung ta certificate of participation hetiang certificate hi kan ta na tang kai na chu kina M farm project a topera seminar kan pekuna ka M farm project ti chung hianin chumi international conference chumi national seminar chumi workshop chu ka attend na ti kha angai ve na
tu na hian in international seminar go hadia khan in September tha ka attend to he ka voi ni international seminar attend na nia vai khat attend na nia chun atrazul voi ni tina ni chu sorry ka tong voi de chuan workshop ka pakhat ka attend to boka chuni pathian zara dam te kan nam chuan in nakum February hian in Delhi a international conference on ethnopharmacology ti hi no na chumi chu attend katum bok ani pathian zara dam te chuan pati zong kha avoina na vlog the chu ni a ka video hmu nom lo tak te mi lo ngai lut saka mi lo le en sak ve thin te inom ti ka hria ro mi mai ne na thani nom to ko soi du a chuan naktu katang hian in National Pharmacy Week ni ni o mo 15th and 16th November hian in National Pharmacy Week an nei dona chu ke mani pharmacist hoin annual festival kan nei ve ani chu mi chu kan hmang than dona chunin kala ol dona vlog la te po katun don ani Yizong honey say be different, be unique and be exclusive. Stay away from drugs, alcohol and tobacco. Bye bye.